ka arpho hanyo tarik rempang araja arpho saw UMLA ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai ula IT ka shithi ha president ka BJP Meghalaya uba Rikman Momin ban kershan ban yo tiket ka kong Fenela Elnonglat na ka benta ka election MP na ka Shillong Parliamentary Constituency na preng ki ba kham ya kani tiket MP ban ya khun na ka BJP kalong hapdeng Ernest Mauri bar ka kong Fenela uba Sanbor ula ong ba ula IT ka shithi kershan ka kong Fenela bat kasyong hakajing start jong ka party ulaong balada job ka kong Fenela ki jing dawa jong ka jat ben riu kin urlong namar baka sorkar hadal hiru kanwan biang ka BJP Dia discuss bar ketu kan dia kidan yang kitkam ngujungi na kana intiun South Shillong. Dia niwan matakasi dia kundu yo honorable president jungi uri recommend marak momen golong presiden juga state president juga BJP. Dia kan ada opinion ke jungi ka bagi pa siya dengan hanji siya ko bopitip hi nakalang juga parti ru kila adon giba apply tiket. Dia kumpala ya ngalaya discuss baru presiden mentan abang ayah kan ka letter ka bang along in favor choice kan ka parti through Jong U bahkan ay tiket ya i Dr. Fenela lengdo orang lain nor ba ilajuan na do sa BJP na do kini sistem beladap apa ke long presiden juga Ernest Mauri dia kumpala yo bayakan bawa presiden pengiatim mud ba Mauri apply ulabu ek application they ba hack si itong kubur ba yung kasang ka party apa Delhi then officially imsim la apply kasumi tay ikut kubur ba yung ba ngarong long ayo interest ban yele ya ka Lok Sabha election tinga ngasngo ba nagalyang ba muri nga ayo banikran te uong mga atilidi ba ngalaya consult di katukan ne ki presiden barim ki oy ngabu application tu abu application tagasyong baru ko parti te nagalyang i Dr. Fenela i ru abu application te nagalyang ba hack to klembu application te ngalaya persang haki mentala arlai skiu i klemwan assembly te ngala phone ru i switch off te nomor ba ngayo jing te mentan ba istom i res hayang berba ka istom i dan lagi istom kecap na gumno na te ngala persang ban puni na do menin rumio te kerang bangan ya kudu ya ba hek ba hadin juga ne sibit ngan salik kumeli juga tadi i ba istom te dia discuss non iru ba ngin ya teliang kawe ngin yo ba dia support lang ba ban punya tiket ya Dr. Fenela lang do lang light nomor bi atrai mentala jen sistem milalikan bas keleng ayo ko baru ko wes kasil sebat ilong ru kandidat ke ba ngin long gebron bok ban yo kandidat ya Dr. Fenela nomor ba ya ila adon ka vast experience socially and politically nang ta idon nang ta ila long ru kalau ya ko paunam ka plidan lalu no hikai apa law college ila hikai nang tu ila yoru ya kana ka gold medal apa kalau apa Delhi tiba involve lagi aktivitas ke baper te porok ki pai bari kasi jentia wat sagaru hil suki itu ba ya ka kalau su popular kalau kanong ki ke ba ka kejimuntu ke ba khrawi ke parti ba kumkini ki yong ka leader kinwan join ke parti bat kham tam ban ladai kumbaga long hapo Delhi pinpej hi ba nagalyang Narendra Modi bat aga BJP kiju ki ladan rugi program sebab ibu specifically how to encourage lane ba ki empowerment ki woman te aga BJP gini ki social but political leader ki buan ki yeng ki baduk bukrondon nong de haga BJP pio space kumbansu kemudian seperti mayu pi ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo orisa ka wan ka jing sarong ngi ka bagade ki sul try ko bading kong ka banong ka president ban holding the highest post in the country ban long president jokari India bro boy
baka de sul tribe rulum kumangi kade kasin ga baningkong bat kum kini ki berhat ki yo space ha ka BJP bana de himi parti kumi kine kumi kine ki ba ki maulun nai ki maulun nai ki ba mo ki baron chajangai kim itu re ka parti kum kini maulun nai sim ki sim ka ila te ki babun ki MP ru pla hi na ka borok oi gara ri India wat sene sangi ru mta apo megalia ni igla sedang hakajing tre ke babha jong Narendra Modi ban kiu kan ne gari bro rai ki skim du ba fer hadu nong ri ka si jantia mata election nong hitip pede kertang Modi barang social media kan ta social media ki nong song jongi segi kanyo kondong bro ko gari ka si jantia ru kila long Februar bahaya ka BJP de ngiyo ya ka kandidat kumi Dr. Fenela kadang bus susu el parti nambal padi kalong kumi but ke election kam di election na mili kan di MDC kan di MP election de kumbolong haka arhajar ka kendai ngakan mau ba karar baji ngakendit karar baji menmiet ipun kan diberi jonga ba ilayo kamil baka parti kala aitiat benele MP tang harar singi de tang harar si benele life nutri constituency kalong ko ba the next day UPS jong Home Minister Amit Shah ji uang ba Sulaiji ko akran Amit Shah ji api sat tang lakhnyu akran uang Sulai jit kiau uang jit kiau ba Sulai one job tray sistem tong dasar samai बहुत कमती है कपूर कलात्मित tentang artayo wong jaisa tesa tray sistem te krangba minlong benengkong du u lok sabha MP napo shilong yame nai labu lupai kapus minister jongka donor kaba mang bisa tik ya kan not is borokoi kan ka donor ka labu ka department but kyunki tum joan behu sports department youth affairs भी देगा और दूसरा portfolio भी देगा आपको ते नरेन ले aku no hat kapur ki pajba gari kasi jantia ki penjob yo apa lah te na de banga job ma lalu minister ngalawara aku ngam ti ki pajba haka den kentiru gede ben kelano pajba ba ki pajba lengba tu ki ko kubur kan ka kubur ki pajba te kalong ba iba palasan sistem de suksa sawat akan dong apa parlimen mendon bakusi mendon development mendon ye ru dong ba pala kipai ba bun kemi kendu song shit tengah ngaso ban kerpat ngba jong kipai ba ri belum ki bastar ba pejingai wujus nget kata ya kenjing siapa di soi pej ya kata kalau kam ketemu kan ada galok sabah election ke ba play bah hagadaga election banwan ke kanang ha undang-undang humodi ku prime minister inang yo bun susu ya kabut tebalai pun sab ya kabut jongpi sya ba pindah hari parti ni syuting pasal san sembiang kita sort road vlog ni la penjob dia Dr. Fenela tu budi liyo long minister ila ora nak umbar ngam te kalong nem ko timunto ya ki sekun samla na gi pajba ge rep nong riang gi unemployed youth kam jam kin yo ek jing arab te kata ada ke plus point nomor ko ada MP election pirin pa bi ke BJP karang ba lari kumbalong yang ala ada muang job la ora ada duduk bangap mentang ki ba mende sab issue kabut nomor kadi kamde sai singan ban biang bakam de ka election MDC ne meli kan kadi election suddenly pa bi ke BJP te kumjuru hangne ngaso ban tentu ba hagbar ade ya kan ka je thabut mende susong sit tanga jingruai susong sit ini san isi kentar song shit ke jing ruai song shit ke jing siapin pensit haki but giba harukom nen lakut sen la thandapan ya thap silang te long giba start yang thabut dong gari kasi jentia ngabu ke jikentu long ba jong piki prestem ta singal ayo airu ya kana ka jing ai jumut jonga ke jing terwa jonga show presiden Urikman Momen bat borok kino kam jong 19 South Chulong konferensi ka bangi mikmat ki ong 19 South Mandal ka bangi le kado ang ne kumtui ko mga balabata ngile kado bangi long Februar ban ai tiket tegin sapharu ya kana ka city show Dr. Chuba au bolong u
national vice president bolong umeglia jonga in charge of Meghalaya state nang ta show Shri Ritu Raj Sinha ji bolong national secretary but who in charge North East BJP ba ngitorwa show bangi ayaka support ban ai ticket ya doktor fenala long do nang lai